i sonce na sloboda. Pijete sonce. Junak naš. Dobro se zagrevame, kako? Živi se, fateni, gotovo, veke, nema beganja. Ja imam 60 godini, drugar mi ima 63 godini, nemam ova penzija, nema. Ne može da čeka penzija, ti nema staž. Da, isto Ramina. Gore, stana 20 godini, samo Kirije zavata, oštrav me na ulici, oštrav. Mora da vede. Pokraj Varda, mreža nemame ništo, mali deca imame, utre, mnogo je rizično i kanalizacije nemame. 4-5 familije, cijela tamo nema. Evo on znaje. Cijela nema. Koliko ovdje žive tamo? Site sinovi su, sinovi se tamo site. Su po 4-5 deca su oni site. Familija golema kanalizacija nema, pokraj Vardar nema. Сега će biti tamo vodovodi kada što nema. Pokraj Vardar sita se napravi. Brat. Alo? Čustva promenite? Da ubijate. Pa mi gubiš 4 godine, 5 godina ubiš nema. Katastrofa. Starija djevica sira cijelu do sjeću, da vi nije dobro prvo. I naši majka Hrvatska, iz Skopje niko neće da prime da... Ja dočekate pravda. Do koga treba? Do kraj nijeke izdržime. Sve do veka ne dobijeme čisti izbirački. I na kraju najsilna potvrda deka ima izboren kriminal, deka pravili izborni manipulaciji, deka ima fantomski glasači. Ovo je sram što je go donesla na Makedonija sa odlukata na Ustavni sud. Nikade vo sveto Ustaven sud vo oči ne izborite ne ukinula odredbe od zakon, za da može Georgi Ivanov da pomiluva luge koji što pravili izborni manipulacije. Zato prv pat ovde od veles ke soopštam i ke kažem da ne mu padne na pamet da Georgi Ivanov da abolicira izborni kriminalci, pedofili i sekakov vid na golem kriminal. To je doполнително plus potrebno zaradi toga što сега видовме дека се стотици илјади спорни гласачи во Македонија. Груевски потпиша капитулација заради ова работа. Даде оставка. Што мисли Георги Иванов? Груевски е нелегитимен, а тој е легитимен? И тој треба да поднесе оставка. И тој треба да поднесе оставка и да избере Македонија легитимен председател кој ќе ги застапува интересите на сите граѓани подеднакво.